Hai no hai Dumbur ni naithathok berakiri thai haikabo waterfall je tui sarsai tongmani jagao aro khoroksa klai langma chokha tini hai no hai sumung asaijak salbrumna amsai lukrokni bagai kaisa barricade kaham rodi tai aro proshashan ni phasing tui kaham khlai nakuljaknani unthu nei sawi tongphono phiaba proshashan ni phasing tui mungsa naikuljakani bagai tini hai no hai khoroksa siklani langma chokha Gumati Hankorni bisingo khobjak Korbuk sub division by Naikuljak tai Nutun Bazar PS by Naikuljak Patimung thayo thangi soika joton barini horbthane brindia rok thangi mangkathai khorsakha haige o patimung tei patimung kha Dumburni waterfall je তীর্থমুখ ni sini jago a jagao no new Gumuti ADC village ni Korbuk block by Naikuljak Korbuk sub division Gumuti Hankorni bisingo khobjak Ajago khoroksa tini Donal Chakma Mungai Sikla Boni Kamingkha Ranga Chora area ni New Gumuti ADC village ni bisingo khobjak Ajago naimuthang bodol kuno safety secure amahai kuno kreni bagino tini omahai incident ngai boni langma chokha ngaino kok sarkha tai buskango jate kebni omahai ke langma choyate sung saimono kobang kuglukuno dumburo keboko tuyo rungni tuyok legai thikya langma chokha life jacket kreni bagai keboko water polo thangai slip ngai klai tola klai thikya amahai khlaino tini Donal Chakmani bo langma chokha sunglai thangjak titi edisi chongmarani pai je ketal tabuk Nutun Bazar Malbasa constituency titi edisi village ni MDC Sujoi Usui bo belaino a bridge rock damaging tongkhani one ifun barricade rimani amangpli onor mukhana je election counting pai ketal MDC mani yagulo asam tangjak rok tamka Dumbur ro as berakri naithok chini Tripura hasteni berakri naithok kaisa tourist place Ajago lukro belaino khatung jagai thango phiaba kwbang kukno tabuk bo tourist department haikaba local naimathang bodolongni phasingti omahai khlai safety ni bagai kuno yapri sajagani bagino wairi wai omahai patimungni tongo a patimungni bagino tini Rangashora ADC village ni New Gumuti ADC village ni Donal Chakmani boni langma chokha haike buskango jati omahai tang thu nino borongni nukhuni borok bo kok ksarkha tai yagulo boni mangkthui no lang thangjaka postmortem khlainan bagai PM khlainani bagai belai kheno omono tabuk tamni sanai khathuyo boni body no tlangjaka Nutun Bazar ni rural hospital pro postmortem khlainan bagai PM khlainan bagai tlang thangjaka yagulo borongni nukuni borok tamni koksaka khlainai di dong tv ni mangplio tobka hasen lukurok kwbang kukjakono berakhiri thango o lai thangjago bo kwbang kungsin Tripura o waterfall kebni kho slip ngi sakani tolak lai thuimani ingkha incident jefru kunung thamono abagino always no alertness tongna nangnai tukunani thangkangke tuyo baksa kologi thiyo waterfall tongma jago baksa tui kuthuk tongo je tui kalami jaga bo kuthuk na asumsa tiare haike bo slip saha bithango tei basai phaimai ang phai mano nga kinaro kono baksa asuk mane ta tong thokdi waterfall beraina thango sin Tripura hasteo kwbang kukno kuna waterfall ongka tei saikor waterfall man jagawa aro wai no langma chawi tongo bisi burum no kebha klai thiyo kebha tiyo klugi thiyo bisirba klai slip ngi thimani mang nongjago tini Donal Chakmani bo a waterfall thangino bo boni langma chokha কিভাবে মারা গেছে কত বছর কেমনে মারা গেছে কবে আছে তাই না এই জায়গাতে হ্যাঁ ঘটনা কোন জায়গাতে হয়েছে এটা ঘটনাটা
কি নাম? যেটা মারা গেছে তার নাম কি নাম? এটা তো আমি কিছু বুঝতে পারলাম না যে প্রশাসন এখানে নাই। যদি প্রশাসন থাকতো তাহলে এই ব্যবহারটা হইতো না ছিল। হ্যাঁ। তো ডুম্বুর কোন জায়গা? ডুম্বুরের ওয়াটারফল এই মুহূর্তে তো আজকে নাই। যদি থাকতো তাহলে তো কেউ জন বাধা দিত এখানে, কেউ যেহেতু এই সাইডে যাইবেন না এই কথা বলতো, কিন্তু এভাবে বলা হচ্ছে না অবস্থা। এটা করবো দনের চাকমা, বয়স 35 বছরের। ঘটনা তো এটা আজকে 10-11টার মধ্যে আমরা শুনতে পারলাম এই ফোনের মাধ্যমে। অভিযোগ মানে এটাই, কারণ প্রশাসনরা যেহেতু এখানে ডিউটি থাকে, যেমন এই বিষয়টা যদি করা হইতো তাহলে তো এই অবস্থা হইতো না ছিল। অনেকবার হয়ে গেছে, তাই তো আসল